Aha turi Bukavu aho turi imbere y'umumama umwe tubanje kumusuza muri aho. Mwaramutse. Wakwibwira abakumva? Jewe banita Kega wa Kega Nyakayange. Ndi umukobwa w'Umunyamurenge. Aha duhuriye ni mu biro byanje nkorera. Ibiro urimo ni biro nyabaki ukora iki? Hano ndi muri ministère ya plan et budget ya mise en œuvre de la révolution. Nkaba ari njewe DIRCAB ni ukuvuga ngo ndi directeur wa cabinet n'umuntu, donc deuxième personnalité après le ministre. Ko numva ari umwanya ukomeye kandi uvuze ko uri umukobwa w'Umunyamurenge, byo wabigezeho gute ko tuzi ko abakobwa b'Abanyamurenge ku myaka 13 aba yubatse afite abana 16 afite abana 2 cyangwa umwe? Ibyo ngibyo byari ibya kera kandi nyine nivyo bintu abantu bagomba kugwanya. Kanta au mariage précoce, abantu bagomba kumenya yuko umuntu azavuka akagira igihe cyo kwiga akazagira n'igihe cyo gushakwa, habe no bahungu no gushaka. Kiko nyine waruvuze iwacu byatangiye abantu bashakwa vuba, ntabwo byatumye abantu bagira evolution. Ariko njewe nagize amahirwe narize, donc nileshape kwa iyo loi nama ngenda ndiga mara amashuri yanje. Ubu ngubu ndi hano muri aka kazi yuko nize niko lisansi en biologie ku Université y'Kinshasa. Rero intambara zigumye kuba ninshi mu gihugu, turagaruka dutaha ni wacu, none bamfashe mu kazi yuko ntibamfatiye ishusho, ntibamfatiye umurara, bamfashe yuko mfite iyo karatasi, iyo lisansi yanje niyo yatumye bampakazi. Tukira ku by'ishuri ndabona uri umuntu ufite uburanga bwiza, gutureba mu maso yawe. Kugira ngo ugere igihe cyo kurangiza lisansi nta bahungu bari bahari cyo gihe kugira ngo baze kukubaza bagutesha amashuri? Ntibaza baburaga, babaza bo ni benshi, n'abanyuraga muri bya bindi byacu za kera kubaza ababyeyi bashaka kumvikana. Ariko njewe narabipinze, na cyane nagiriwe amahirwe yuko najanywe na mukuru wanje ariwe Mukagisaro anjana Kinshasa, mvuge mbere y'Iwakati. Rero urumva ideology yo kwiga yamininjiramo nyine, kandi nyine ndinda ndangiza muri kurangiza ishuri mbona gushakwa. Icyo gese wumvaga ko hari ikintu uzageraho? Hari undi mukobwa wabonaga warageze ku kintu ku buryo bizaguteraga umwete ukumva ko ibyo gushaka ubyirengagije? Nko umukobwa w'Umunyamurenge nageze Kinshasa, noneho numva yuko nshitse muri communauté y'abantu ba intellectuel kandi ari abandi bakongomani nkanje. Rero nkabona example y'abagore bari muri za ministere, bari muri za association, bigatuma umuntu noneho aba active nawe akavuga ati kumbe iwacu abantu bazagira ngo ushakwa niyo finale, kumbe kwiga bifite akamaro. Ndiga kabisa n'umwete kandi numva yuko nzamarira igihugu canje akamaro par rapport y'ubyo nzoba nize. Kugeraho kuri uyu mwanya wo kuba directeur de cabinet ngira ngo nibyo ndumva si ikintu gusa bapfa gutora umuntu ngo nuko yarangije ishuri. Ngira ngo hari ikintu baba barahereyeho, uba ufite ibindi bintu wakoze bihambaye bakakwizera kugira ngo baguhe aya mabanga akomeye mu buzima bwawe urangije ishuri. Ni ibihe bindi wakoze bituma wamenyekana, igihugu kikakwizera, bakaba baguheza umwanya wo kuba wungirije ministre? Noneho kuvuga ngo uhabwe akazi muri leta nuko nyine ubuzwi. Icambere catumye menyekana nuko nabaye umukobwa wa mbere cyangwa reka mvuga umugore wa mbere w'Umunyamurenge noneho wagize igisirikare. Nigeze gukora igisirikare kandi ngikorana umwete, ngikora ngikunze, bugeza aho ngaho nkivuyemwo. Noneho ubumva yuko kera nari mfite un passé connu, bituma noneho banshakisha kuba ngo bampeza naka kazi. En plus y'ibyo ngibyo bambonagamwo ubu patriote. Rero ntabwo nenda ntabona kukabona simpanuka, ariko nuko nyine bari banzi. Hariho amajwi twumvaga yuko ushobora kuziyamamaza ku budepite. Umaze guhabwa uyu mwanya, ubwo hari imbere utarahabwa uyu mwanya, wumva ko ibifite cyangwa bihekeye hangaha? Byaratinze, ahubwo uyu mwanya ni umwanya nenda naronse yuko ibyo ngibyo byari byabuze. Kandi nkingene mbona iwacu muri territoire yacu ya Fizi, mu communauté yose ahari, ari abapfurero, ari Abanyamurenge, ari Ababembe, ndibwira yuko mfite amanota meza. Ntabwo byumvamwo, kandi namye ntangira nibwira yuko ngomba gupostila kuri province, donc députation provinciale.
ariko paraporo nyine ya organisation y'igihugu biguma gusubira inyuma biracerehwa nk'ubu ngubu ko turumva yuko abantu baseni bari kuri terrain bahaye bashakisha gukora cartographie niyo cartographie nyine nayo yari itumaga abantu abenshi badatora abenshi batagira amakarti hejuru nyine y'imisozi y'iwacu abantu bahagera bakananirwa kugendagenda bumva bafite ubwoba ariko ndibwira yuko cartographie bayikoze neza bagaheza tout congolais uwo muri territoire yanje l'occasion de voter bazantora kabisa kandi ndabifite ntabwo no bireka seulement ko turarinda calendrier electoral gizaba nimara kuba tuzotangirega nyine de sensibilisation et les campagnes proprement dites. Nubwo igihe cyo kwiyamamaza kitaragera ariko buri hariho nk'ama message aremereye wumva ari ikintu gihora kikubabaza ku mutima cyane uvuga ati njewe siniyamamaza gusa kugira ngo mbone umwanya tuwumfite nawe urahagije ariko nshaka kugeza abaturage kuri iki ni nk'iki cyane uba wumva kikubabaza wumva ati nzabakura muri ibi n'ibi ibibagoye cyangwa se nzabageza kuri iki. Noneho kuba depite icyo bisobanura ni ukuvuga ngo ni umuvugizi kandi umuvugizi w'abantu ba teritware yawe aho niho umuntu aza postira ariko iyo umaze gutorwa uzuba umuvugizi w'akarere kose donc wa province yose kingene natangiye mvuga ngo mu mayide yanje natangiye muri provinciale ndibwira yuko muri Fizi tutahishe abantu baricanye abantu barangana dans mes idées propres à moi no gushaka kwanza unification y'amatribi yose umubembe yumve yuko umunyamurenge ari mwene wabo umunyamurenge yumve ko umubembe ari mwene wabo umupurero même chose umubuyu yumve yuko umubembe bagomba guhura yuko hagumye kuba ibibazo donc après avoir unifié mon peuple qui est le peuple yahariya muri Fizi ndumva yuko ibindi byose ibyo bazoza abantu comme député nizo zoranshitsa mbateteye ama resolution zozava muri nani muri parlement mbashire babone concrétisation y'ibyo twavuganye nimba ari binaniranye nsubireyo mu vacances parlementaire mbamenyeshe yuko cakindi mwantumye carananiranye kandi catumye kinanirana nuko ariko turacahaye tuguma kupleda mpaka igihe tuzobona solution. Hari igihe nigeze mbabona ku misozi miremire nyine musa n'abari mu bintu bijanye no kurenganura abakobwa haba ama violence sexuelle cyangwa se n'andi ma violence faite aux femmes icyo kintu cyo ntikiri ku murongo ku buryo uzavugana abantu nyine muri gouvernement provinciale. Ntabwo kitobura yuko ubu ngubu ayo ma viole ari mu kuba muri Congo yose subwa ari iwacu gusa ariko nyine aratubabaza comme de maman abatuviola n'abana bacu n'abagabo bacu ni bamuyomba ni bande tukasaba hamwe n'Imana no kubisengera kuvuga ngo bizashire bive mu bantu tumere nk'ingere twatumeze Congo yacu ntabwo amaviole yarahaba pourquoi à un certain moment une période donnée zatangiye n'ubikaba bikomeje habe nejo bundi ubu ngo turi Bukavu twagiye kandi kurukwanka inyuma y'ubwana umutoto watruwaza abana mu viole ya pakavumu ni hajabu kandi yo nika yenda kugera même peut-être 20e petite fille uba viole satani yarateye mu bantu tugomba kubigwanya duhagurutse en tant que leader icakabiri tugasaba hamwe n'Imana yuko Imana nishobora gutransformer imitima y'abantu abantu bakava mu bintu bya satani. On apprend beaucoup de choses ntitubizi vous violer n'enfant vous nta kintu na kimwe gisobanutse abantu bashobora kumva pourquoi vous pouvez violer une petite fille pourquoi bamwe bakabesha ngo nibyo amadawa na ya satani nta dawa ryova ku mwana mutoya un papa ukafata umwana nk'uwawe antukani uzuni sana kandi ni ibintu bitubabaje cyane nabyo tuzobihagurukira paraporo yuko nende cyo gihe dufite gijwi tuvuga tugashakisha kuvuga ngo kuri ibyo ngibyo n'ibindi tutavuza aha ngaha impunité iyishe mu inchi quelqu'un qui commet quelque chose bamushakishe naboneka bamwazibu vile loi inasema dufite igihugu gifite amategeko ariko ukabona yuko abantu nenda batabikurikira cyane uwabikoze bamumenya bagatumba kamuheza les moyens pour fuir nous devons normalement être stricts uwakoze ico yakoze icaha bamupinir selon ce que dit la loi du pays. Mu kurangiza ikibazo cya nyuma rero hari abantu nabo bashobora kuba barapostira ariko izina Angel Nyakayange riratinyitse cyane ku buryo abagabo bavuga ati tugiye guhangana n'umuntu uremereye ko kubgawe waha abakobwa ubutumwa ki kugira ngo babe baba nk'uko kwawe aho umugore umwe ashobora kuba atinya abagabo bumva batinya guhangana nawe ku buryo ibintu bitari bisanzwe mu Nyamurenge bumva ko umugore ashobora kuba afite iyo popularité cyangwa se ubuhangange n'ubushobozi bwo kuba yaba ari imbere y'abandi bagabo wabwira abakobwa iki? Ntarabwira abakobwa ico no babwira cyose
icambere ndashaka kuvuga yuko abantu bashobora kuvuga ngo bazapostira ari benshi nabyo biri mu gutuma iwacu hasubira inyuma. Ça c'est un défi abantu bavuga kimwe nanje barimo muri uyu murongo wanje bagomba kuzamenya yuko kuvugira akarere il faut pas venir à nombre pour exagérer kuva mwese muzabure. Ivyo nguzo ni ibintu très archaïque. Ariko nabumva yuko bazaza tukanje ndi tayari kandi nabwo nta ncico cotuma nsubira inyuma. Nzapostira kandi ndibwira yuko nzareisira. Alors pour mes sœurs abakobwa bacu abakiri batoya abangana nanje abanduta bose ntabwo umuntu yogera mu rwego ko kuvugwa ntabwo umuntu yogera mu rwego kuba leader atarize. La première des choses ni ishuri n'ababyeyi banumva bashobora kuzanumva bazamenye yuko bijya byakera ngo nta usomesha umukobwa ngo azashakwa n'ushakwa azashakwa bakamushakira n'iryo shuri kandi ntibakaze bibagirwa yuko umukobwa ndetse yanashatswe ntaza yibagirwa iyo yavuye. Rero tukavuga ngo abakobwa bose bimobilize n'ababyaye peuvent encore taper la vie. Fille mère hayiko musho wa maisha bagatangira nabo bakiga bakazaba abantu yuko ishuri nico kintu cambere kandi ishuri rituma umuntu yuguruka. Ishuri riguheza les opportunités yo gukora ivyo wumva abantu batokora habe nubwo wumva yuko ngo nari nigeze kuba umusirikare nabaye umusirikare mfite iyo licence yanje rero bakanconsidera bakampeza valeur nkayobora ndi umugore kandi nyine yuko nuko niza ariko suko nari umunyamurenge kazi gusa. Ari abakobwa b'abapfurero ari abapara b'ababembe abantu bose bashobora kumva imvugo bagende bamenye yuko umukobwa muri Fizi agomba kwiga kuvuga ngo ejo avenir y'igihugu nabo batoya duhaye turera ni mwebwe bajene bakesho twebwe ko turasaza. Rero pour que le pays puisse avancer il faut que avenir yabo iba préparé par les études. Ndasaba ngo ababyeyi bose bumve yuko gusomesha umwana ari ekonomi kurusha ibindi byose bibaho mwisi. Turagushimira Angel. Merci beaucoup nawe turagushimiye journaliste kandi Imana ibahe umugisha. Yakoze.